Anyalaki din! Apaw, talagang sakit din nga graduar kan iti kinabak mo ha, paray. Sana baring-baring paray. Talagang graduar akon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti panag ko namin ti dahi ti arupa, sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anyalakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anyang itinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Nagamamon niya ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamamon si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami iti kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Tagalog ka na, paray. Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayunak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon paray. Anyalakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan kahani. Ay, angaw na lang met honey. Anya, kata-graduate iti kinabaa. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamuten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Ngamno para kanya, simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwun ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaetan ta. Ado mo ti nagkasar a bongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Apa anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, gabot amok ngamin ti ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo't. Oy, si kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbagam mo? Ha? Ang mga nun niya iti panunutan na namangag na rita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ng imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak nga imay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatik ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katikayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni Manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo.
Nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Api anak ko namday tamare. Uwan Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Angam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae an amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare. Sapay la ko mga rod da isunti gasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Nga ay sos, Diyos mio. Nasamati ti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Ah. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo paray? Takas taunay pa nag-isa mo. Ay, anda ka chat ko babae ija abroad, pare. Anya, babae ija abroad nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya, ay unay kan paray. At dala nga ro din ni Christine na kaya na yat mo. Nga makichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot. Reserba adi. Anya, ay, reserba nga'y bagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya, Oh, kita mo na ito picture ngayon sir na kanya ka. Nagpintasan ka ni. Oh. ha? Ura sino mat alalaki akat matin nagtirik na na iti dahi tala nga. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnoken ka, Lando, my loves. Oh, naggana sa'yo. Manulagan a bulan. Makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayatan. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarakan to iti padam nga ubing. Sana kas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha. Saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne.
Saan ka nga gunga takasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gidi. Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslamlain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amo ti tang-abam si kabakla ha? Ha? Isu asaan ka kumang agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya, ha? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Ijakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Isu asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, da na mo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, yan alando, dayta. Napintas madlang mo ni Christina. Adda apil na. Isu na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, kati kinasingpat na. Ay, tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadak nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Nam amo na lang iti Facebook amne. Isu ka numatan tayo ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya na ta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay wala pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga min asaan gayang maiso ti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin no agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oray saanan. So ngayon baga ako ang tipod no kinkwana. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasar mo. San magayam, aday? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngamay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitan ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Ay, wan kaya. Lawas langan ti orayan kat agawid ka matan dito Pilipinas. Wen, honey. Iso pa nga asim. Tatong palam ko matiin karim aso ko nanak ijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka ijay probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
Iso kayat mo ti umay di Manila inton Merkules. Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga rin na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakad di mat pare. Jack nga rod amaw ti turturong ki di Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Merkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka? Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Saan nak nga awisan, tay ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulaang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya, ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ni Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat nga bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinong ay kanutayan nan pare. Ita-ita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayanta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nahilasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si ni Brenda? Sigakit di man. Siya nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngam ni, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot na gaya matunggal ag video call kami. Rupa na lang ti pakita na. Saan Ay, na wait. pa'y nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam. Pakitahin. Iso malagayam atunggal damagag no manot tawon na. Yaw-awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Kapulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman. Nalpasan. Anya lagi din. Kung
Di talusag pa'y dito balay takunak no at da isang pet mo Brenda. Ngamawan mo't gaya manong lando. Sar nga nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, ti mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang arod tinayaw awan. Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, gabulaang iti, dahil jay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Gabulang dagunam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? Bakit madgayam? Kat husto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysaya nga maamun tayaw iti personal. No saan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. May sa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita, fresh pa ilang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod. Ket saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jack amo no kasano akon. Jack amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, Panunutam, nga dati kakaiso na nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare Giano. awan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan a lumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapantayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki Dimod Gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawem. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimat nga itulok ko ngagbalinak alos siyang. Ha? No way. What? Jak lakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sa bali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta?
Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki ti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nako! Ay, pagyaman ako na, gaputay may ka, honey. Awan ang yaman na, honey. Itayak pa nga guru-urekan ka. Kung naklakit din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nag-sexy ka mo iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat, Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rin, in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man bakit? Kung naklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kung agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatag anapanak, puldo. Unay daytan anapatag anapanam. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y ayang nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal adamagak ata asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutun day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa nga guru-uray ti awag mo. Saan ka matin nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre, alangan kit dimat, nga agro nga aba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti dayta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso ang nagbiit nga agwaras ti damag. Unayin ay mare. Wan, pudno dayta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Ngam, Oh, anya day tamare. mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray dayta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti daytang ibaga mare. Love takes time kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarasarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Ah,
Aywan, Mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon, Mare. Sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Ah? Una yun, ta saan ama makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya, Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka nun ni Bong kan kuana. asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ang mapalabas kumamit ti may sawon no do atawan sakbay ang makiasawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria. Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria. Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Ang mga no nalipatam nga amamok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumaw, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel, awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kastagayan ti ibagbaga ni Goria, Mare. Aywan, Mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una yung day di Goria. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon, excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, Mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kankwana. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda, agsaludsod ka kankwana, Mare. Anya? Kasta kayam ti aramidin da Agorya, Nana? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Isu anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapol iti sa balay. What? Dahijay paylaang mat agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay da Agorya? Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarumat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro, Nana.
Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak, narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibaga da ito ikan kapul daw? Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, nanaminda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-aramid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak da itaw tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtaw. Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawam. Saan nasaya at ti kasjay nga aramiden na. Salbag kinitikas to'y abiyag! Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-sirbeg, kuna mo na. Kapota da survey, da jajuwiking ka. Anya? Una yan, Gloria. Si bibiyagak pa lang ang asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din dahil nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidihan mo. Amo kon di amin, may papankada kayo kundi Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, may. Inya lagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumat adaramid na alinuloko. Gusto ko mamutin, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagbagaan si Gloria, kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti mga tawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, mare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo akasuan na kayo iti daya Joey. Ha! Ibakat mo amin ang kabailam, Mare. Go, go! Ha!
Agado sa usaw itiliklik ko da. Ibagbagan pa agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawon. Wano dua tawon nila kay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanyak. Pakawanan na ko, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ka man dito isang. Tama nga, nung madurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samaling nga istorya. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Gamsakpay na papagayam. Kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengeg da dita Chulipa Furniture Shop. Da pagayam Juyo, Andong, Ruben, kentay busda ani Jerry Chulipa. Dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na panang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anyalaki day. Anyalaki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook no kastoy nga ado ti aglalike kan ag comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas. Nakaalalas. Anya nagalas. Anya kumati na alas iti itsura. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makitkita kit lang arutin dito nagngisit na baruko mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan. Ikanak iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito agsil-sil pong tararamitan. Agsilpi, agpos, agkatawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagitanak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibadbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita keng kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. Anya, ipaasawam kit din kanyak di kabsat mo, akas na kukwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa, ti asawaag ni Gerlay. Asawa ang kitin tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon, ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tanak na, awan mo. Saan lata mo ta nagpanunaw? Ay, naku na mo Tata Ignacio. Mangibabay nga rin kabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, Puldo ay Di ka mamati adagos ka dagiti makikita mi di social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Krita. Napudaw.
napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Amon Puldo, advance itan ti technology. Adda ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang data. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti ababay. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan, Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag kaw. Apa nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready ah. Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko nagiji Rita. Mas dawa kamin kan ka ah. Ta sana sakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong Puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang-tang abang. Ay na, mano nga oras yung manan ni Ponte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Kasi dakurkurang yung mga arakop iti Ponte kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano nagadun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, lusak ti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kitaan yung mga dayta bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay, day takudil yaw, ngam napudaw kayo iti picture. Adaw nagiti pimples yaw, ngam na iti ladawan yaw. Flawless, taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Look-look ko nyo lang nagiti friends yun ti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapukaw kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamat dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apa yun manong? Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit at ngaron iti dati abiyag. Ni, apa yun manong? Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Planok ngaron ngarmay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idadda na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga ado ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang di restaurant ti nagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapot na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaak man ti babae nga ibagbagam. Dahito man na nagpintas. Napudaw, saan ka day? Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apa yan, Irma? Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makas asawa nga taa, anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat no iti impakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Ay,
Wan, iso. Nainlab iti ladawan day dya babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak amagagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ng ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat yung post na talaga, no kastoy. Ay namanang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta makita da kay ti personal? Kasta unay nga ta ti panangkaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan ka no kanyak. Ay na manang. Kasi mo de tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ang dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Amangan no, agufline tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat may na, nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakken ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni Girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa nga tati aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? In-unfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta, di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti ko na lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makita mo lang kung matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakita na. Sa nakinargan iti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wain, isumod lagayan makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagtipos na. Ay, Diyak amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang, makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di ammo, asika ti sarasaritaan dagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas tati sikat, Anya sikat, sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw, no apay akasta tinagbambanagam. Gapu iti inaramid mo mutla nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamad iti pupos sa manang. Kasalamat ilakla ko yung deta kararway, di deta ngararamidan nyo.
Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Kita man nagiti post ni Girlie. Oh, ano ti nag-comment? Talaga na pintas ti nobya kanya. No comment. Anya? Awisam nga raw dan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat. Dayta nobyam. Ay kiuna. Di oray pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam. Kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no. Mapan na ka no sa batan Genobia na. Di agragan ti Gerle. Uwin manang. Alaw na, barang makaasawa mo tan ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapno saan manin alumdaang ti kabsat mo. Ano nyo dagita babasita pa manang? Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man ang ti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawis yaw. Daytoy ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukit. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yu bagay, pang-asyo mo tin ata di yun isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Jalaki di na yamanang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asyumot tatagiti anak yu latanti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti formak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni Girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayon. Yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan, sarino ka na ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, tsaka mua. Anya, kat no kastaunay ti make up na. Ay na, maasara kiti day lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau. Despirada nga ta, iti panang-panaw kenkwana, nagiti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw king kwa na. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Nga lakit din aya.
medyar ti naki-eyeball, manong? Buisit kit di na dya babae. Ne, apa yun, manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslas saan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personang. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la una yung agsasao. Imbaga akong daytaken ka, manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipopost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyen tayo kiti amin na iti tarakin ko. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya ngay manang. Ubaw mat gayam ti panagayat day ja Apoldo. Damo lang a panagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin Ipakitam di pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul aya abaliksem dagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay na manang, adal ken kadaytan. Di yung amin unay timang filter kadagiti ladawan nyo. Kitain nyo man. Iso tira sound tinakasakitan nyo ita. Ay, anya lagi din na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.